Тамай құрма командасының командир взвода Урмат Усенов. Қол чап қоңыздар. Анан кийинкиси Сулаймус Анжелика Кайратовна. Қол чабалар. Эрмек Нурбаев. Айзада Жамгырчиева. Қол чабалар. Курал Чокоев. Адил Кайыпов. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Өзгөчө қол чабып қоңыздарчы. Гүлжигит байкеге. Маңайыңыздар қандай? Біз команда Тамай! Мен Кунг-фу Панда. Хыя! Мен Тигрица. Мен Мастер Шифу. А мен Мулан. Бэтбул. Мен Х тамғасына тілім келбейді, ошон үчүн мен Қалқ. А мен болсо Стас Михайлов. Без тебя, без тебя. Стало в жизни все не нужно без тебя. Урматтуу достор, биздин команданы шайлагыла. Добушуңар сатпагыла. Тамай командасы. Биз гүлдөтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин экинчи команда Барс команда. Кол чап коңуздарчы Барс командасына. Актерлордон турган, актрисалардан турган команда. Биринчи оюнчубуз Камчы Сарбаев. Кол чабалар болсун. Капитан команда. Экинчи Жеңишбек Исманов. Эржан Осмонов. Атай Өмүрбеков. Тазим Үмүталиева. Азамат Исмаилов, Айгерим Саматова. Кол чабып коңуздар. Биз команда Барс. Жүрөбүз